Mallorca rero yari yakira ikipe ya Real Madrid mu rugo nabo baza no kuhitwarira neza rwose ku kibuga cyabo cyitwa Jose Sanchez niho ikipe ya Mallorca yakirira ibitego bibiri ku gitego kimwe baje gusigarana amanota 3 imbumbe aho rero ari nabo banatangiye bafungura amazamu ku munota wa 41 umukino kuwitwa Morans afungura amazamu Del Militao aza kwishyura ikipe ya Real Madrid mu gihe kandi muri Liga yaje gutsindira ikipe ya Mallorca igitego cy'agashingura cumu gishimangira amanota 3 ku munota 91 mu gitego kibabaza cyane tsinzwe mbi cyane ku ikipe ya Real Madrid igice cya mbere bakinye neza ndavuga Real ariko igice cya kabiri kiza kuba kibi cyane kuri bo nubwo icya mbere cyarangiye bamaze gutsindwa igitego kimwe ku busa ariko igice cya kabiri bakinye neza igice cya mbere bakinye neza ariko icya kabiri baza basubiye inyuma baza kubona igitego cya Militao ariko bakinye nabi ndetse ikipe zana kwatsinda igitego mu minota y'inyongera n'uvuga ari ku munota wa mbere w'inyongera ku munota 90 biza gutana intsinzi irababaje cyane kuri Madrid kuko yakisobanuye yuko iby'igikombe cya shampiyona amahirwe yagabanyutse cyane ikindi gutsindwa no match ugatsindwa n'ikipe iri mu murongo utukura iyi Mallorca bagiye gukina nayo iri mu makipe 3 ya nyuma arwana no kutamanuka nuvuga ngo ihagumye yamanuka mu cyiciro cya kabiri ikagutsinda ku mukino nk'uyu nguri decisive ufite icyo usobanuye kuri wowe urabizi muri Tetobes intsinzwe mbi cyane ku ikipe ya Madrid yari amagize ukwezi kwa gatatu kwiza twabivuze kare mu saha yacu ya mbere gize kwa gatatu kwiza yatsindamo za Man City sindamo derby ya Madrid yatsinze imikino hafi yose yakinnye imbatena yose ariko kwezi kwa kane ibyumweru bibiri bya international break gusa byari bihajijwe ngo igaruka abayindi kipe mbi no mukino mutoza Arbeloa yarazukije Vinicius Junior wakinnye imikino ibiri yombi ya gicoti ya Brazil muri aka karuhuko yahisemo kumuruhutsa yakinnye kandi afite Fede Valverde ubonye ikarita y'umutuku ku mukino wa Atletico Madrid uheruka nibo bakinyi impereho n'abanjere ni nsaye nkutindaho kubera ko nibo bakinyi bari beza bara Madrid muri ukwezi kwa gatatu twavugaga bagize kwiza yaba Fede Valverde na Vinicius Junior ntabwo arafite kuri uyu mukino Viniwe yavuye kuri bench yari yaruhukijwe yahisemo gukinisha Mbappe na Brahim Diaz kuri attaque hagati mu kibuga yari afite Chouameni na Kamavinga aje gusimburwa bashyiramo uyu mwana witwa Thiago Pitarch hatanye no kuza makuru atagize match nziza hatanye no kuza makuru avuga yuko ngo mu equipe kuri Arbeloa ngo yatangiye gukonsidera Pitarch nk'umuntu ubanza mu kibuga kurusha Kamavinga ndetse no mu mukino ngo yaramanje mu kibuga kugira ngo nyine nk'aya match yo kurutsa abakinnyi nk'umuntu uri gutegurira Pitarch match Champions League afite n'ikipe ya Bayern Munich mu kimwe tugiye kwinjiramo hataza n'amakuru menshi avuga yuko Kamavinga azasanga mu ikipe abantu bayabonye yuko ari umukinnyi no kwifuza kuzagurishwa mu mpeshyi ejo bundi Paris Saint-Germain muriho n'andi makipe so ibyo ni bimwe ku ruhande rumwe gusa n'umukino bari bagize amahirwe ko barikipeye abakinnyi nka Carreras maze igihe adahari atanabanza mu kibuga barikipeye kandi umusore nka Del Militao waramaze igihe kinini afite ikibazo cy'imvune yavuye kuri bench injira mu kibuga asimbuye anasinari igitego kimwe abonye muri mukino gusa muri rusange ngira navuga ko ari cyo cyambere cyari kiza kuri Madrid yinjijwemo igitego icyo cya kabiri baba babi nk'ikipe yashakaga gutsinda bagiye bahusha ibitego bitabaho bakiye nabi creativity nshya imbere y'izamu bituma badatsinda umukino equipe yamaye kirabatungurira kubita ku kibuga cyayo ni insinzi nk'izi twari tubona muri mwaka w'imikino incuro nyinshi kuri Madrid yo gutungurwa n'amakipe nka za Rayo Vallecano gutungurwa n'amakipe nka za Elche gutungurwa n'amakipe nka za Getafe itsindira Santiago Bernabeu igitego kimwe ku busa hengeye Mallorca mu mwaka w'imikino uranzwe no kubona Madrid igentungurwa n'amakipe matoya akayitsinda mu buryo umuntu atari yiteze bwo bwose nibyo byabaye rero mu ijoro ryakeye ariko uyu nguyu insinzwe yari mbi cyane kubera ko isa nkaho imuragenda yikurivana ku gikombe umutoza Arbeloa mu kiganiro n'itangazamakuru bamaje ngo nyine babaje ngo asobanure iby'umukino n'ibyavuyemo aravuga ngo it's on me ngo biri kuri ngewe n'umuzaza twari tubona yuko yanga kugira umukinnyi ashyira azi nyine gukorera muri sitasiyo nk'izi ngizi kugira umukinnyi avuga nawe mu itangazamakuru asa nk'ufata blame yose cyangwa se ibibazo byose abyishyiraho yavuze ngo biri kuri ngewe kuri decision afashe ugavuga uburyo yabanje abakinnyi mu kibuga anavuga yuko abizi yuko amahirwe yo gutwara igikombe yayoyotse
ariko yongera ngo abakinnyi babwiye ijambo rimwe ngo nababwiye ngo imikino 8 yose dusigaje tugomba kuyitsinda kugira ngo dutware igikombe Barcelona twayerekere ibyayo bisa naho bigoye navuga ko ngere Real Madrid imibare itari myiza kuri ikinyuranyo cyaremereye amanota yabaye 7 Alvaro Baroa akoze ibara rikomeye uzi ko mu mikino 27 Zabi Alonso yatoje yatsinzwe imikino 5 gusa uyu ngo akaba atoje imikino 18 agasimwa imikino 5 harimo 3 iri kurusho imuhinduriye isi mukura ku gikombe automatically yatsinzwe na Getafe igitego kimwe ku busa atsinze imikino iri kurusho nawe ku rundi ruhande ni hasi hejuru afite yaba mwiza ku mikino minini bigaragara ko yitegura mu buryo bukomeye cyane nuko nayo imikino mitoya bigaragara yuko ibyemezo afata ahanini byiganjemo guhindura ekipa agashyiramo abakinnyi imikino mito yatsinzwe yabo wa Osasuna yatsinzwe 2-1 yabo wa Getafe n'uwo yatsinzwemo na Real Mallorca bigaragara byose ko ari imikino yabaga afite ibintu byinshi yahinduye muri squad agashaka ibisubizo mu gice cya kabiri ariko n'undi ekipa ikananirwa bikarangira munoti yatakaje icyo ni ikintu gikomeye cyane ikindi wareba ko kuri match ya nimugoroba iyi kipe akenshi iri mu igiye gukina n'ikipe iri ku mwanya wa 18 franchement uwo ntago ari umukino ku bakinnyi babumva uri bubaremerere uba ari umukino usa nkaho batashyizemo concentration idasanzwe ibyo ngibyo rero bituma ekipe igwa mu cyo nakwita nk'agatego ko kutaba concentré umukino ntibawuha uburemere bwawo ufite concentration ikajya hasi ikindi cya kabiri sinzi namutayibonye igice cya mbere ba Kylian Mbappé wari umwanya munini cyane ubona bari imbere y'izamu bagerageza gushaka ibitego ndetse byanatumye umuzamu Leo Roman aba umwe mu ntwari z'uno mukino ariko efficiency na clinicality kuri Real Madrid birabura icya gatatu utakwirengagiza defense ya Real Madrid yari irimbi muri wa mukino twagiye tubona action y'umusore bita Ruvumbo w'umukongomani w'ambere 15 ngo ni Ruvumbo umutoza Alvaro Baroa yakuyemo Dini Huijsen kuko no mupeti yari amuburi igisubizo buri kanya amukoza hasi urumva noneho amuhinduyeho umunyangora hagiyemo Victor Ruvumbo avuyemo Dini Huijsen ahita ajya ahita amushyiraho Antonio Rudiga igitego cya mbere umupira bamutanye mu maso ye hanyuma ibyo ngibyo bivuyeho igitego kindi batsinzwe cya kabiri kuri Vedat Murik Real Madrid ikimara kwishyura igitego cya Eder Militao yazamutse yose ijya imbere yizera yuko ushobora kubona igitego cya kabiri birangiye babateranya umupira hagati hariya muri defense Vedat Murik ikindi nanarebye ibisubizo byose byakozwe byashakishijwe mu bakinnyi bavuye kuri benshi yaba Jude Bellingham yaba Vinicius Junior yaba Franco Mastantuono yaba Thiago Pinal ndetse n'abandi bose bagiyemo nta gisubizo bigeze batanga bigatanga ro conclusion imeze gutya Real Madrid iyi mikino mitoya iri mu kibuga ubusanga concentration bizera ko umukino isa n'isabaza kuza kurangiza ariko uko ikipe ishobora kugutsinda igitego mu gihe ufitemo ibihanga cyangwa se deshe zimwe na zimwe zishingiye kuri defense yawe ikipe yagutungura nkuko byagenze kabakoramo igitego mu minota bikagenda kuriya nkavuga ni rero ikindi buriya wenda ni debate yazaba ndende ariko nje mbona iyo Real Madrid ifite Kylian Mbappé mu kibuga ariho isa nkaho iri buze kugenderaho ntabwo Madrid muri balance yayo ibikina neza mu buryo bwa balance ya Madrid ari bayataka ari ku yandi meza ahubwo ku rundi ruhande kuri Civitas Metropolitano ikipe ya Atletico Madrid yari yakiri ikipe ya FC Barcelona insinzi y'ibitego 2 ku gitego kimwe nyamara ikipe ya Atletico Madrid niyo yari yatangiye ifungura amazamu cyangwa se ibona igitego cya mbere cya Simeone hakiri kare ku munota wa 39 Marcus Rashford aza kubishyurira ndetse na papa muzehe Robert Lewandowski aza gutsinda igitego cy'insinzi ku munota wa 47 ariko mu mukino hagati imbere ku gice cy'umukino cya mbere kirangira ikipe ya Atletico Madrid yaje kwerekwa ikarita y'umutuku kuri myugariro wayo akaba rero ari Nico Williams Nico Gonzalez waje kwerekwa ikarita itukura igice cya kabiri cyose bashishima tuzuye ikipe ya FC Barcelona ibona insinzi kuki abantu bakomeje no kweshoninga kwa imisifure muri La Liga
ni ikibazo si no kuvuga ngo ni iyi match gusa n'ikindi gihe ni campaign yose ya Liga n'umwaka ushize twagiye tubona kuri ba sanga ngo ikipe n'ubwo Real Madrid ngo ni equipe ngo penalty bayisiha izingizi oya bayisigaye bayita ngo ni Validride ariko wanareba usanga imisifurire ya Liga kuri Haviete Basi irimo ikibazo irimo controversies nyinshi cyane kuko ari nk'ahantu rwose Gerard Martin yakandagiye Girano Simeone yaramuciye akaguru ikarita y'umuhondo bigaragara ko ari straight red card wareba niyo niko Gonzalez yabonye nabwo ukabona birimo ikibazo n'umukino muri rusange nyuma y'uko atsinda igitego gitanga intsinzi Robert Lewandowski ku minota 47 ariko igice cya mbere cyakimo drama ikomeye cyane umukino wihutaga wagendaga yaje gufungura amazamu Giuliano Simeone ku minota 39 hacimo iminota itarenze 3 gusa 4 ahita yishyura Marcus Rashford wavuga ko wakoze ibishoboka byose akagarura ikipe ya Barcelona mu mukino igice cya kabiri birumvikana Atletico Madrid nyuma yo kubona ikarita y'umutuku kuri Nico Gonzalez igice cya kabiri bakinyara abakinyi 10 bihagazeho baradefanda ariko nyine ku minota 47 Robert Lewandowski kaza gutsinda igitego cya kabiri cyanatanze intsinzi umukino mu by'ukuri Atletico Madrid yari ikeneye ikipe ya Barcelona yari ikeneye kubera ko bagiye gukina babizi neza ko uwo bahanganye umukeba wabo Real Madrid yamaze kugarikwa already na pressure idasanzwe bari bafite niyo biza kugira harakirimo amanota 4 byarenze bijya ku minota 47 Barcelona iri imbere ya Real Madrid ku rutonde rwa shampiyona amanota 5 that means ko nta gitutu cyari gihari ariko byari byiza ko baprova impamvu bashaka igikombe bagatsinda kuri Grand Rendez-vous nk'izi ngizi equipe ya Barcelona wavuga ko muri no myaka ibashe equipe ya Atletico Madrid kubera ko imibare igaragaza ko atoza Atletico Madrid umutoza Diego Simeone gutsinda Barcelona ni ibintu bidapfa kumworohera kuko imikino 43 amaze guhura nayo ayitsinzemo imikino 7 yonyine indi 24 Barcelona irayimutandika banganya imikino 12 birakomeye cyane di hari comment gato wakora kuri reaction ya Lamine Yamal Lamine Yamal mbere nabagize match nziza idasanzwe ni ikarita y'umutuku niko Gonzalez yakoreye ikosa kuri we twahita tubona cenga abakinnyi inshuro nyinshi n'igitego batsinze agizemo uruhare cya kabiri gusa nyine ni umukinnyi mwiza ugira na langage nyine kwa kabizi amaso yose amuriho kamera zose amuriho ari acting akantu kose niba uhereye kuri ikarita y'umutuku wabonye nimba wabonye uburyo umusifuzi yagiye kuri VAR yarabaje kumva ikarita y'umuhondo nyine ya kabiri y'umuhondo akahita asohoka mu kibuga ariko yagiye kuri VAR abanza arebaho amaze kureba abanza kuri ikarita y'umutuku Lamine atavuga ati ibi ni ibiki uramubabare kumbe umusifuzi agiye kuvuga ngo njye kumuha ikarita y'umutuku iri direct akumuha ya jone iveho ya mbere ya jone ya mbere ikasa bisobanuye ngo azasiba imikino 3 cyangwa 4 bitewe n'uburemere bw'igihano atengera ari active akantu kose kabizi yuko kamera zimurira twabanye igitego cya Lewandowski amaze kugitsinda n'ubwo umupira usa nkaho wamushose umunyezamu kubisa ku bitaranduzi kutujya mu izamu ariko nyine muri rusange kuri remplacement ye remplacement ni nk'ubwa kangahe tubibonye kuri yabikoze ku mutoza wa Sprink nduva nk'inshuro ya gatatu mbibonye muri mwaka y'imikino amusimbuza karakara akitotomba kuriya cyangwa akagaragaza reaction tari nziza ariko Lamine Yamal uwe kuri we nyine kuri Barcelona power yamuhaye n'uburyo yamweretse ko ari umukinnyi mwiza ku isi even n'iby'abandi bamwita ikamwereka ko ari uyoboye ibintu byose afata penalty afata imipira miterekano afata byentuza ama bonus n'ibiki byose tarondora aba yumva yari mu kigomba gukina cyangwa mukenda imikino yose ariko ku mutoza we afite ibyo arimo aratekereza kandi bifite rezo arimo aratekereza umukino wahehe Atletico Madrid nubwo tutavuga ngo bayitsinze Atletico Madrid ifite game plan nziza n'ikipe nziza bere ko muri gatatu mu gice cya mbere rushaka Barcelona inaremo n'uburyo bushaka bwatsinda ibitego ariko babonye ikarita y'umutuku birumvikana bari banadefanze neza ariko nyine ntago kuguma gusa kudefanda izwingi za Rashford wari mwiza cyane muri mukino na Lamine Yamal wo wica buri segonda byari bigoranye cyane kugira ngo baresist iminota 90 bezo no kurangira bitangiye igitego nka kira nyine batsinze Lewandowski kiguyo sanekeza ko byabagoye ariko dushakuzana ndi Atletico Madrid indi muri Champions League igoranye ikintu tunibuka yuko harimo n'amakosa y'umutoza nawe yiruhukirije nde Alvarez nande na Rokumane batashye isegonda rimwe ry'umukinnyi bari kuri bench batavunitse bafite nta kibazo na kimwe bafite ntabwo yeza kine segonda bazahora na niki pasi ibitego bitatu kusa nekeza ko Atletico Madrid ni opponent ukomeye cyane kuri Barcelona nubwo baje kwisonyera ku bibazo twasobanuye izi match ebyiri izira contre eshatu zihari harimo umukino uvuyemo n'indi mikino ya Champions League
hano bwavuye no mu zindi ebyiri za Copa del Rey Barcelona yasezerewemo ariko barakubitanye koko yabagaye ibijumba zishobora kuzaba sezo imikino ibiri idesida sezo ya Barcelona muri Champions League wa shampiyona bawukuyeho bigaragara amahirwe menshi Barcelona gutsinda no mukino byayizamuriye cyane icyizere n'amahirwe menshi yo gutwara La Liga 30 bamaze gukina wari umunsi wa 30 wa La Liga 30 bakinaga amanota n'ubwo asigaye ubona ko igikombe mu by'ukuri uvuze ko Barcelona icyegereye ntabwo haba wibeshye. Barcelona ese inagaragaza ko ishobora cyane ya ikipe ya Atletico Madrid kuko niyo kipe muri shampiyona ya La Liga ibashije kuyitsinda imikino ine yikurikirana kuri Civitas Wanda Metropolitano, imikino ine yikurikirana nta zindi kipe zirabasha gukora icyo kintu. Hanyuma kandi Barcelona niyo kipe muri no shampiyona ya La Liga uyu mwaka ibonye amanota menshi ivuye muri losing positions kuruta izindi kipe, ibonye amanota 21 yabanje gutsindwa igitego ikaza ikishyura ikarabana n'amanota 3 ibikoze kuruta izindi kipe muri La Liga ikabonye amanota 21 bikwereka ko akagozi ntigacika kuri yo iba ari nziza yatsinze ishobora kuba mbi yabanje igitego ariko ikaguma gastikinga kuri ya game plan yayo bikaba binagaragaza n'inyota abakinnyi baba bafite kugira ngo umukino utaza kurangira. Byumvikana ko equipe rero uno mwaka bigaragaza ko imibare yose iri kwigaragaza nk'ikipe nziza muri Liga kuruta izindi. Tunyaretse cyane kandi ba championa kwako wabikomoje twabonye hansi kavuga kuri Lamine Yamal avuga ku byagaragaye muri uyu mukino. Twabonye umukino urangira sinzi ikintu cyamurakaje cyagiye nyine biravugaga asohoka nyine ashaka kumuvugisha meze nk'ushaka no kumukora mu ntoki akavuga ati wabe ngare bankakara kaboro ugascreeninze kuri ka kabiri ko hejuru ntabwo yarasimbiye ko yakiye umukino wose ahubwo niko nyuma ya match irangiye agiye kumukora mu ntoki kwako n'abantu basuzanye ati genda amubwira ibintu sinzi ikintu cyamurakaje wamenye ni cyabaye yavuze ati banamumajijeho yanga no kugira ikintu bivugaho direct kwako arabizi ko uri umukinnyi urashe kuri Lamine Yamal urashe kuri Barca aravuga ati ni umukinnyi urashe ku ikipe y'igihugu wa mu baranabizi bagiranye ibibazo nawe ibyo ntago bitangira kumera neza yigeze gukererwa imyitozo meeting yabo ubundi abandi bakinnyi bagiye babihanirwa turabizi jure kundera bihaniwe Rashford yarabihaniwe byo kwicazwa ashatse guhana uyu nguyu ikipe aramuga ati n'undi munsi twara gake cyane reka tujye ahandi twihute cyane by'umwihariko mu gihugu cy'Ubudage ho